Pain maju amang godang sopai seperti sopa johami tu amat tadi beta do tulian na dulu Godang mula mah. pawawai jo amang godang mulai asa marmula na uli marmula naringgang dihami sisa dah subuton luomi ma di anak do di parlemen nami. Tulian na dulu godang sahala las disoma doh godang sapurma meme hah dulu ini mama godang lain dia nih
tuamu anak nami do parumen nami anggian ma kutikiat kana nengro gawe marmeme nauli ma marmeme nading katiamu anak nami do parumen nami dalam artani yang mahita tubuhan tei asa ditebai di bata ihita sisada suhuton akka tabbani nauli do narengkan tuari nanengro jadi sonima si donon nami asa si titik man na si kopa kulang-kulang pengerahuna tukso sadia pe meme na buhi lupa saat kami apalagi juga setikyon gurang ma pinasuna horas ma anak nami do parumen nami tuhitas na mahita sa luhut na tuak kari nanengro hidina di naman nasuro ay tayo baga sa senaryo iba di namanganap pasu-pasu panumasan niyo kaya nagpunta siya bagas joro ni buat tayo manhitihon na persona jadi ibota bagas sa senaryo laos isong mahita lao mangkanar sulang-sulang nagutulad ta marga pakpahan jadi las ituturo jadi ope at kanuhat tubuh isok kami luas sa luhut na hida naman lumatubo mula siya parna sa luhut na arinting bihagi isok suhut namin tumpe anom akka perbuepin na pinapon niya kay Nata Lasmarwani hasutong nani pinamajalo perbuepin na pinapon ni Nata parhasotan anak pun nami baik dalam ngaco gondang mula-mulai asa marmula gale panyaran nami doa anak nami tu juruanon baik dalam ma gondang mula-mulai gondang liat dohon gondang marmeme hasahata si Dio Pagkasumaso tilang nami na boso siya bagas joro ni pemani marhiri ni nabosona iso nak kerja nami rono kami kabulu berem sorosori nak kali berem pada waktu kamu kerja nami ala yang nami batang nami tempat tanah dua daripada agia tujuan nyariol di tagihan duata angkat tagihan di bulu salurna asa dua lah dua sikol ma tulang nami na boso jualan narion umi nekro johami lamata bulan nami on pam joman musik nawa
Song nilang si Madua ni Boronami. May ngalong kasipul tibig kamu sumugdalan nila sa roham na manubahani at kahudahudan muna. Nang romahani ay tiyo binay ito pangmuhatan. Paindahong maso gundang si tiyo las padong na tuhasahatan.
raja ni ula-ula nami bai damang ma nasoba marhula-hula. Sumonipe dalam isok banani ku amuat ka tulang na tulang dan sudah purun nampe sasako dari palia dan sudah uhum nampe si benon nami na susadia pertanian mahamuak karaja nami tutuhan tay asal dia ketikir kana negro boy lumubal kasiani si pasaton nami tu amuak karaja ni hula-hula nami sudah bodi mahami yang kerja nami. Orang ini hula-hula nami. Asal orang nami langsung itu akan dorong dari guru. Asal orang nama hal kemainan dan tubuh dan jaga di roda. Orang asal kami amang dorong nama caro. Pertama bagi abang karena amang dorong nami di amang dorong. Amang dorong lalu. Amang seperti sama amang lagi. Lalu nami mana binabi amang serbula. Dia pada ditinggal. Asal kami mana? Asal kami terpindah. Kamu hobi. Terpaku kami marmenia, terpaku kami dong marmenia baru agama baru dulu. Tuh semua dia udah kata memang dokter. Apa lagi satu guna orang di udah las kami berguna, las kami. Mau lihat kerja nami ya? Mau lihat tu kalau nami tu. Kita baru lagi dapat dari video. Baik memang.
namin ang nabuhin at patungkahami siyang kami sa lubog na korang di budak-budak na. Soalnya dalam kami menabi-nabi mabuna las parhatidan dan las parhatidan di budak sa lubog na koro nami pasahan itu hatta mahati aku pasasuna asa dola nami masuk di dua abang baru asa tidak di bawah may nakulang paru obi sesedia nabuhin at pasahan tani dalam disulangan tunel kami berkat elang kami las parhatidan akan terdatang teman kuli pasasuna. Jadi mantu Pasangan nila di hamong produsen namin sa tinawin na berbeda itu bingka pasu main mamang si Tio las padon uma tu hasata. Tulang kami, raja nami, ngarol raja di pamorot talaman na betul kita. Tulung di jodoh yang sudon, kasahatan. bulan-bulan namin, papa, ibigay sa tipyo, rohami, pamurumuna margamunti. Hinalaw pa sa hato, tulong-tulong si Pamanon, tuhamura dyan ang ilaw na namin. Tulang namin, roha ka na tulang namin. Kung sa mga hindi naman ang tulang at tulang, tulong-tulong si Pamanon na buhay yung patupahami, kapag nabigay sa tipyo, dang hubin namin, managpis namin, at karaja namin. Tuksong nope, sa mananlong na dua asa titik lang na si Gopa, kulang-kulang pangarahon na. O di, so sa niya na buhay patupahami, at karaja namin, sa tikyon, budang pa pinasuna, oras mamu at karaja namin, na mga tuhipas na haami at kabarumuna, na pasahan ka, buti magkaraja namin. Matutulog ka namin. Awang doon na, raja namin. Kaya, tusok ka mali. Bertuhanmu, aku tak siya bertuhanmu. Tapi kamu, dia boh. Rich kayo pa sa mga Rich. Mau lihat mari turata, mau lihat marang dihita sa luna. Di hamu na dua yang alami o corona. Di na mabuka rumah tangga na baru hamu. Di sa hula-hula muna dua muna. Marang Paris, Di lagi upa-upa di hamu na dua. Angkia rumah tangga muna. Gabe rumah tangga sendirian. Naulo pangihut daw na naulo pangihutan. Tujuan ni hari si pasahaton itu atat tuhamuna. Dos rohamuna di na mga lugar rumah tangga bunate. Aka helado hoto baru. Jadi somnima ima tu tahun dua. Bisa kayo paksola. Asa sahak makan. Masang tahu tu paksola diberikan. Bigula biudok tadi apalagi di dikiorak kamang baru dan itu. Iya. Pasahan jawa baru paksola mindalo isi. Dapat apa penalaga lalu. Dia dibaini. Baru kamang baru kuna lagu. Dapat ay kun nandio. Mululu rumah kamu sadulu. Paano dito? Paano? Bulan nyari. Siapa yang tahu? Marole. Bawa dalali. Paksola. Sano. Asa jahoro namin. Oke. Bila ketira kesahan na buta pasata bila kaya pala dito tu abana. Asa titi mara dinopa gorang-gorang papakaruna. Odik sosedia. Na mo itu hamuna helanani. Baru nami. Marusuli hamu kamang baru nami. Teke na pasatani. Amat tadi pertama nama bohi pas pasuna. Kamang baru Nah, nomi nga kamu. Kebetulan ala bere nami ang muslim po. Gabong mahabog hindi ka na nina muslim na kinakamang baru. Niyak lang. Tusang mahabog na ka. Dawin ni mana nina muslim. Aso kita kan mo tuwa na. Okay, gabi hali salah. Muslim ko bere nami ang isang mahabog. Daong dari di pulau na sa iboto na. Buat kamu tuh saudara yang bere ni muslim. Iya. Malalang do patawa ka man, na polisi mahal kasi. Gimana kita ngomong pa kan? Oh, dia idan ni berobat. No ikan di bersubah. Sumido ko. Sodo kami nuay tulang anak tulang. Inom lo among bereasan. Dinamakalasok ulo tadi bukan sedarian dinam macalo. Masuk-masuk berdoa sedikit. Kami ketong katulang mudo inom umatan yang matuduan dapat dengan basahi. Agian tujuan ni dia opinita di ulota. Jumpa akan ada selahi.
Dari di halomo kamu di teman-teman keluarga nang dijulu itu bata. Tusok bibe dek kesitio dek kesiburu dek nagaja. Nahu pasal tarik kabeh sia toto itu las marohani badanmu las marohani todim mengatur dina sosobi asal orang nami tidak bumati paho lausnya peho mai tu sagel horas mahmu berek kudo koruku nama calo tu benda nama dihami amomu nama desir poti mai itu begitu. mulai ada Jalma
matulog alhamdulillah siala nido asa tertulung situ baru doa jabar so dihamul si jalan itu merakit si hati yang didulungan di pasar tayo jadi di son inang ide dihamul sa luhuna ibigay kamu no hamis uli di son wai inaguman ni inang Jadi itu berarti mah itu nih kata kasbe itu si sedabor di negara hilang sadu bodoh kami di bumi kok maju noy saat iso saya cepat nabalga di calo di kimarakku si sedang yang mahi kebutuhan dapat dekat bahasa dia kemudian ada bunga gawe borong tanah penjuru gawe mana tetap borong tanah penjuru siapa juga ang giduli boleh malah teman beli Molo di pasikolang muna, nung nga di Rokod Bell, di Rokod muna na Joloy, sede at sede, dapat na dua. Istimewa mahamong na dusiki. Alay lobi istimewa hamu, dito ka ito pinagmatang kamu, sede at sede na sede. Sede maruhang muna, di pagmatang muna. Asa lang tabe, katang lumubur niya ka. Amata do binata sunde na kay Luerga, tujulan na ro pasu-pasu rin tulata. Yang giat mah tujulan ro, ibu hamu dililitat dan muna. Asa tumulas, rohan gaya doktor gini, angka hula-hulong, amulo na namin, tuhala kaya na natutuan muna. Agos nero hati man ang sumod, iya pinumani na itang doktor dahil, pinmabay na doktor di muna, idal mga tulong tujulan na rin. So muni ma jolo silo ko nami tuwede lang kesehatan mo. Pero mani parume mo na bulo mo. Jadi hope kumumo mo tong muse. Sama din ko na masaya na pasahito mo pasiu mau sa para kami sa. Ana ni pasahito. Alay mo na ito dito. Puji majahu. Pero may nasehat mo. Nagkat pa na masehat mo ano tusulan na ro. Iba ko ni meron parume mo do yan ako. Dere, una pikir manang pero ko jom. Tugus-tugus na siya. Jadi so ni majolo, so hata silo kan nami tu hamuna. Iba jam na kung na katay tujuan nun. Asalong, law galug-galug. Tujuan ni hata diyon nakakaya na ko. Ini nami dengan mali perhadado apa setua ini. Perhiteguk kudo jojo muna dengan kami songaman. Pada dalam muna perhadado kudo keluarga. Ima dinama kalasol. Namatalo paso-paso pada masa retiawan yang kota. Siap Tuhani marhite la posol. Ala niamang daun dainang kita yang nami. Angin batu tujuan nario. Gaya rumah tangga tahu tiruan. Siwalas rohama pada masa kami yang kota tujuan nario dijulukan dari pada Tuhani. Amang ner yang torok do kita baka parhadu. Alai macam pusam mama. Ulang akka ulau. Alani dorong nami ma isor amang anong ubakkan sa kesempatan atena. So ganti di perbuatir. Otik soserian daun na pasar tani. Las marwana muna las marwana ketemu nama jalur. On siap dosu hattaro amang nemer sosori motina. Ganti perbuatir mon dihamuna. Dorong nami na so atena dua firma koki baru bersama. Kirim atau dimuna dihamuna sudah mama. Julu-julu mah dihamuna haka pangamuan. Pada tema pasar tani mah Thomas Sebe. Nasa resort si manulang perlas di roha alai sautik terkasong nabi ketemu di repot-repot di ulaun main kita kasih dua bedang 3 ro inang bibil pro amang pandita namang uluhon resorta tong alani angka gudang di ulaun main na di ruasan nasida naum disomma uhumna si sadakata si sadatangnya doham saluhutna giat anak kota dapat parometa keluarga Situluon keluarga Nabui palas rohani kita Situa palas rohani kita Hurieta palas rohani Tuhanta ini mulia
Ima di Tuhan ta ala dilihat tiki nalehet tiki nasbiroha di bagasan tikion dihita namar hudo buru bima dihita potaran do punta tuan situmorang do boruna nasong lima dihamu amanami nanami donani yasuhuto rodo anu do manuna potaran do punta tuan situmorang ima dinamang kadiri kokon muna ima dinas biruata di bagasan tikion ima dinamang jalo pasu-pasu empat doa sarideo iana kota do borunta sia tuhata marhide na poson komparan yo puta si pituama do boru martania tutuhatai anggiat gawe rumah tangga berbahagia rumah tangga sinas niroha di tomata nang diadukan itu hantai anggia batutu dioloi Tuhan tatang yang tatimu gabi maranak marboru tuari namang ro jada doang nasida ba sa tu basa batu jadi sorumai siap di bos nirohatai ina solisasi ni komparan yo punta situ orang do boruna nado ngata itu di 2 tahun tuk sosial dia ni siap dosir wata ni sehon ganti ni ima sipir itu ni dia betul tuari nairo saya nak dipasu-pasu di watama diri mato diri anak kota do karumaita badalali rumah tangga tuan kari dalam juro jadi itu ini sosial dia las marwan di beramu, las marwan itu di rumah jauh, sudah kau di mana jauh, amang. Matutu.
dulu.
karena Burnami terlalu sebut meja pindah penimbunan dari Siboras Pir Dohot terberi diri Mau lihat. Moga muncul Laisi